ଏବେ ଆମେ କଲେଜକୁ ଆସୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ିକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଗାଡ଼ି ଆସିନି ହେଲା ରାଜା ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ଆସୁ ଯିବା କଲେଜ ଆଉ ଆହୁରି 2 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଏ ହେଲା ଆକାଶ ଲାଇଭ ଭିଡ଼ିଓ କଲାଣି ଖଟା ସିନ୍ କଲାଣି ଖଡ଼ା ସିନ୍ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବୋବାଲ आम कॉलेज पहुँची जाइचु अबिका सब पिला माने बहिचंदी आम बहिचु पढिबो अबिका क्लास चलिबो एबे कॉलेज छुट्टी हो गला हम बाहरलु घर को जिया पई कॉलेज मस्ती करी घर को फेरबो अबिका देखंदु मजा लगी नेक्स्ट ब्लॉग रे